Valere ke aku beritanya tetedu saat temu saare ate bule kerong DJ Ma'ruf Audio. Kalompak bibir ceruk saloni mi semaduran koran aku beyen ngerongi kolek na celeng seke banyak senga senengi beni ratin bendete tapi ratin alami lakar tika bibir ceruk saloni mi semaduran koran aku beyen ngerongi kolek na celeng seke banyak senga senengi beni ratin bendete tapi ratin alami lakar tika DJ Ma'ruf Audio. roh benar tika tak coba bentak ratin tapi bila ia beski kata nubuki kalompak bibir ceruk saloni mi semaduran koran aku beyen ngerongi kolek na celeng seke
perakin